di Aceh. UMKM Expo Saudagar Aceh 2025. Muzakarah Saudagar Aceh, Aceh, makmu meseraya. Muzakarah Saudagar Aceh, Aceh, makmu meseraya. Today we are here at the Forum Group discussion in Aceh. I think it was a very important event here where we discussed the strategy for local products in entering export markets. And we see that Aceh has a lot of important products here. Of course, we have the coffee from Gayo Highlands, we have excellent fish products, but also tea and cocoa. We can bring products from Aceh to the world. Kegiatan ini diikuti oleh 50 UMKM dari berbagai sektor usaha. Kita di sini produknya itu ada kerupuk gurita. Yang ini guritanya asli, tidak ada perasa. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi penuh untuk menyukseskan program pergerakan UMKM naik kelas di Aceh. Baik, langsung saja inilah dia penampilan dari Ervan Ciedul.